बिटिसि बिसायख'थिनि दुंहाव बार बारदों। प्रमद बर'आ एबसुनि आफादगिरिनि मासि एंगारनाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि आफादगिरिनि मासि आजावनाय लोगो लोगो बिटिसिनि राजखान्थिनि महरा सोलायदों। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मोजाङै मावफुंनाय थांखिजों प्रमद बर'आ इउपिपिएल राजखान्थिखौ गोख्रों खालामनायखौ नुना गोबां गुबुन गुबुन हारि माहारिनि रायजो राजाफोरा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव हाबफैनायखौ नुनो मोन्दों। गोबां जायगायाव बिपिएफ, अबर', बिजेपि, कंग्रेस हान्जानि दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएलआव हाबफैदों। दिनै बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर मिसन 2020 फोसावना 30 नं गरेस्वर बियाबनि थाखाय बिटिसि बिसायख'थिनि बिजाथि महरै समाज सिबियारि सुरेन चन्द्र बर'आ दिनै गावजों लोगोसे 5,000 सुबुंखौ लाना इउपिपिएल राजखान्थियाव हाबबाय। बिथाङा इउपिपिएलआव हाबफैनाय लोगो लोगो 30 नं गरेस्वर इउपिपिएलनि बिजाथिया देरगोना रोखा जाबाय होनना इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा दाबि खालामदों। गरेस्वर ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रबिन बसुमतारी मेल सामलायनायाव मेलाव बाहागो लायो इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर', लेङाइ आफादगिरि सुशील दास, अल बिटिसि एससि इउनियननि आफादगिरि प्रदीप सरकार, इउपिपिएलनि फोसावदिं नेहाथारि नयन सूत्रधर, बारग' एमसिएलए पबित्र कुमार बर'। लारिनि खोथाखौ लानानै बारा सावरायानो मोजां माने बिथांनियाव आरो रायलायनो गोनां जेबो खोथायानो गैया। ओंखायनो व्यक्तिगत भाबे सोरखौबा मुं सुनाय गाज्रि बुंनाय बेनि बादै मावनाय जिफोर आसनिफोर दङ, स्किमफोर दङ, मा मावनो लादों लायाखै, थांखिया मा, बेफोर खोथाफोरखौ बिथांमोना रायलाया। दा बेनिखायनो आङो बेफोर खोथाफोरखौ फिननाय होनानै आङो समायखौ बिदिनो आद्रि खालामनो सानाखै। आङो बिथांमोनखौ मान होयो। बिथांमोना संग्राम खालामना फैबाय, सोमावसारनानै राजखान्थि खालामफैबाय। दा दिनै रायजो राजाफ्रा हिसाब खालामदों 17 बोसोराव मा मावनो हादों आरो हायाखै। दा गोदान माबा मोनसे सिन्ताधारा लादों नामा? भारत सरकारनि, आसाम सरकारनि जिफोर स्किम्सफोर दङ, जिफोर प्रजेक्ट्सफोर दङ, बेखौ बेवहाय मोजाङै इमप्लिमेन्ट खालामनो हायाखै, बाहायनो हायाखै। बिनि अनगायै गावसोर काउन्सिल सरकार हिसाबै दिनै जेबो खामानि मावनो हायाखै, बेखौ बयबो नुदों। दुखुनांथावा बेसो जे 40 डिपार्टमेन्ट दङमोन बिटिसियाव, जेला काउन्सिल जिरायो 1 घन्टा 2 घन्टानि थाखायल' जिरायो, बोसोरसेयाव सानसे बा साननैल' जिरायो। 40 डिपार्टमेन्टनि जेंनाखौ सोर सानसेयाव सावरायनानै फोजोबनो हायो? दा बेनिखायनो बेवहाय गोदान जेबो पलिसि लानो हायाखै आरो बिथांमोना खुंथायखौ मोजां खालामनायनि कुनु सिन्ता गैया। बे खुंथायखौ जेरैखि जाया गावनि थाखाय बाहायनानै गावनि लाबालाबनि थाखाय, गावनि थाखायल' बेखौ बाहायलांनो नागिरो। दा बेनिखायनो दिनै बर' हारियाबो जौगायाखै आरो जोंजों रायजो जानाय गुबुन हारिफ्राबो दिनै रागा जोंजोब्बाय, खुद्रि जोब्बाय, गाज्रि मोनजोब्बाय। दा बेफोरबायदिनि थाखायनो जोबोद दुखुनांथाव मोनसे थासारि फैदों। दा बेनिखायनो जोंफोर बायदियाबो राजखान्थियाव फैनो गोनां जादों, जाहाथे सोलायनाय लाबो। आरो बे सोलायनायाव जोंनि हारिनि मानसिफ्रा जुदि सिगाङाव थायाबा गुबुन हारिया बेखौ सेख'नानै लागोन। दा बेनिखायनो जि मोनसे थासारि फैदों बेवहाय बयबो दिनै खौसे जानानै जोङो सोलायनायनि मोनसे खोथाखौ लानानै दिनै खामानि मावदों। आरो बेवहाय हाग्रामा महिलारिया आंनि टारगेट नङा, ना बिपिएफआ आंनि टारगेट। जोंनि टारगेटआ जाहैबाय सोलायनाय, बेवहाय मोजां खुंथाय लाबोनाय, गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजा बयबो एसेबाबो जौगानायखौ मोननो हायो। जिखिनि थाखा फैसाफोर फैदों बेयाव लाइमोनफ्रा जायफोरा साख्रि बाख्रि गैया बिसोरो माबा नङा माबा मोनसे मोननो हायो। जोंनि फरायसालिया मोजां जायो, आबादथिलिया मोजां जायो, गासैबो रोखोमनि खामानिफोरखौ जों मोजाङै मावफुंलांनो हायो। आरो बेजों लोगोसे थामथि जि बर' गोरोबथा बियो जाहाथे मोगथाङाव महर मोननो हायो। आङो आसाम सरकारखौ साबायखर बावो। गोरोबथा जानायनि मास मोनसे उनावनो जोंनि गोरोबथानि माखासे दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो आखायाव लाबाय। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां खोथा आरो खम समनि गेजेरावनो बिथांमोना जाहाथे गासैखौबो इमप्लिमेन्ट खालामनानै बर' रायजो राजाफोरनि साननाय हनाय, गांनाय उखैनायफोरखौ सुफुंनो हायो। आं बिनि थाखाय बिथांमोनखौ खावलायो। আমি মিছন 2020 আজিৰ পৰা 1 বছৰ আগতে আমি জন্ম এনেকুৱা দিছিলোঁ। মই ইয়াৰে নেতৃত্ব লৈছিলোঁ। আমি গড়েশ্বৰ সমষ্টি বচাৰ কাৰণে আমি গড়েশ্বৰৰ যোনটো মহেশ্বৰ বসুমতাৰীৰ যোনটো ভ্ৰষ্টাচাৰ, লুণ্ঠনাচাৰ, ঘামান্দি, মতলবী, স্বেচ্ছাচাৰী যোনটো শাসন, এই শাসনৰ অৱসান ঘটাই কিনি গড়েশ্বৰখন সুন্দৰ কৰাৰ স্বাৰ্থত, গড়েশ্বৰৰ সমাজখণ্ডত ধৰি ৰখাৰ স্বাৰ্থত আমি ওলাই আহিছিলোঁ। ওলাই আহি কিনে তেখেতক আমি একেবাৰে ইয়াৰ পৰা একেবাৰে ছাইড কৰাৰ কাৰণে এনেকুৱা পজিশ্যন আমি পাইছোঁহে। কিন্তু আমাৰ লাকিলি আৰু আনলাকিলি বুলি ক'ব লাগিব, আমাৰ মাজত 27 জানুৱাৰীত যোনটো এটা আমাৰ বিটিটি চুক্তি হৈ গ'ল, বিটিআৰ চুক্তি হৈ গ'ল। বিটিআৰ চুক্তি হোৱাৰ পিছত আমাৰ যোনটো স্বাক্ষৰকাৰী আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া, তেখেতে এইটো আমাৰ জাতীয় সংগঠন আপচুক এৰি কিনি
যেতিয়া UPPLক হেৰি নেতৃত্ব দিম বুলি আগুৱাই আহিলে তেখেতে আগুৱাই অহাৰ পিছত আমাৰ BTD অত সুন্দৰ কৰাৰ কাৰণে আৰু কিটা আমাৰ একেবাৰে ভ্ৰষ্টাচাৰ লুণ্ঠন যাতে শেষ কৰাৰ স্বাৰ্থত আৰু একেবাৰে স্বচ্ছ এটা BTC গঢ়ি থকাৰ কাৰণে যোনটো এটা পদক্ষেপ ল'লে এই পদক্ষেপ লোৱাৰ আমি একেবাৰে উৎফুল্লিত হৈছোঁ উৎফুল্লিত হৈ কিনে তেখেতৰ একেবাৰে সহায় স্বৰূপে বা তেখেতক একেবাৰে অলপ আগলৈকে আগবঢ়াৰ কাৰণে আমিও যাতে সহায় কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিব লগা হ'ল ঠিক তেনেকৈ আমি পৰহি আমি 6 তাৰিখে এনেকুৱা এটা অলপ ডিচিশ্যন ল'ব লগা হ'ল আমি যে আমাৰ মিছন 2020 এক্সিকিউটিভ বহি কিনে হঠাৎ আমি আজি যোনটো আমাৰ গড়েশ্বৰ ব্লক UPPLৰ যোনটো আজি জইনিং চেৰিমনি তেখেতসকলৰ পৰা আমাক যেনেকুৱা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে তেখেতসকলৰ লগত এক হৈ কিনে আমাৰ হাতখিনি যেনে মজবুত কৰি আমাৰ জাগাত যোনটো লুণ্ঠনকাৰী যোনটো স্বেচ্ছাচাৰী এইটো অৱসান ঘটাৰ কাৰণে সহায় কৰিব লাগিব কোৱাৰ লক্ষ্যে আমি ঠিক তেনেকৈ আমি ডিচিশ্যন ল'ব লগা হ'ল ডিচিশ্যন লৈ কিনে মই মানিব লাগিব 1 বছৰ ধৰি যোনটো আমাৰ জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে যোনটো বেলেগ পলিটিকেল পাৰ্টি এৰি কিনে মোৰ লগত কিছুমান মানুহ আহিছিলে তেখেতসকলে কিন্তু মোৰ এইটো যোনটো আজি হঠাৎ যোনটো জইন হ'ব লগা এইটো হেৰি ইয়াৰ পৰা মোৰ মিছন 2020 অলপ কষ্ট পোৱাটো হয় কাৰণ তেখেতসকলে কিছুমান কমিউনিষ্টত আছে কিছুমান AGP আছিলে কিছুমান আই কংগ্ৰেছত আছিলে তেখেতসকলে নিজা এনেকুৱা পলিটিকেল পাৰ্টি থকাৰ কাৰণে আমাক এনেকুৱা সহায় কৰিব নোৱাৰিলে মই ইয়াৰ কাৰণে দুখিত তেখেতৰ ওচৰত মই ক্ষমা মাৰ্জনা বিচাৰিছোঁ কাৰণ আমি এতিয়া মোক যদি স্বাৰ্থপৰ হেৰি চিন্তা বা এনেকুৱা ভাবিব পাৰে কিন্তু এইটো ভুল হ'ব তেখেতসকলক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিম কাৰণ এটা মত স্বাৰ্থ লয় অকল আমি গড়েশ্বৰ সমষ্টিৰ কথাটো চিন্তা কৰিছিলোঁ এতিয়া দেখা পাইছোঁ যে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত UPPLৰ যোনটো উত্থান সাৰা আমাৰ BTD এটা সুন্দৰ এটা সুস্থ বড় বা সব আমাৰ জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সবক লৈ কিনে যেনেকুৱা সমবিকাশ সম উন্নয়নৰ কথা কৈছে এইটো আমি উৎফুল্লিত হৈ কিনে আমি এনেকুৱা আগবাঢ়ি আহিছোঁ আৰু এই আগবাঢ়ি অহাত কিমানখিনি সফল হয় মই এইটো যিটো নকওঁ মই যিটো আজি জইন হোৱাৰ পিছত তেখেতসকলে আমাৰ কাম কৰাৰ কাৰণে কি সুবিধা দেয় এইটো নাজানো আমাক যদি সুবিধা দেয় নিশ্চয় আমাৰ তেখেতসকলৰ লগত কাম কৰি হাতে হাত ধৰি কিনে আমাৰ BTC এটা সুন্দৰ আমাৰ অকল যাতে মানুহৰ ভাৱটো যোনটো বড় এই ভাৱবিলাক নষ্ট কৰি কিনে শেষ কৰি কিনে আমি ভাতৃত্বভাৱে যাতে এতিয়া জীয়াই থাকিব পাৰোঁ উন্নতিৰ কাম কৰিব পাৰোঁ আমাৰ জাগা সুন্দৰ কৰিব পাৰোঁ এই উদ্দেশ্য লৈ কিনে আমি এতিয়া আগবাঢ়িব লগা হৈছে।